Veliki most. Ha? Most, ja? A? Šta ti nema nikako? Baš je lijepo. Gdje se dok spijamo? Znam, ali ovako. Da znaš da hoću. Ovo je predivno. Šuma. Evo, Filipo razbija vodu za srne da moru piti. Sad su trčali tamo. Sad smo je pripali. Pazi! Predivna priroda. Pa baš mu
To se vidi kad ideš. Preda. Ideš je ne ide u njih. A što je ovo tako? To ne želim vidjeti. Tu je čeka. Čeka? Za koga lovca? Da. Možemo svi s tim ovo su čekula, da izgleda, vidite što. To vidiš. Već su one nas osjetile. Ja sam samo blisko vidio. Kura, da uvijek polazi. A to još toliko nazad. Ovo tu u silom neću da znam. Čekaj, hladnije. Nova vrsta zabave koja će biti cinema. Di? Ovako sad razmišljam. Sad sa ovima. Znaš kako će biti? Ti tako opremiš se, staviš na sebe kamere i ideš na šumu. A ovaj sjedi u kući u fotelju. I on gleda. plaća da ti ideš i gleda, a on gleda. I ti ovako sad kako odaš, on ko da oda. I to na Bobija stavimo. Kamere. Znači 3 puta Loše poključio. efekte ima, samo uređe da hladnije si malo puta. I čak, i znaš šta onda napraviš? Kao ti si tu, a on ti može slati upute. Lijevo, desno, naprijed, kao de vidi, pusli se vamo. Gori, doli. Kao ta- Ne idemo. Gdje je taj vrelo? A, evo ga. Jel je? Pa idemo onuda, ne možeš tu sići. Ili ćemo tam Gdje ti probati? vidiš stigno vrelo? Evo ga doli. Ja stvarno? Izvor, da. On to ne kopije ili da bi... Mali izvor, ali eto, našli smo. Pa da nema znaka, stvarno. Evo, oduševljen sam sa prirodom ovom. Svugdje trču srne. Samo da druga beštija ne izađe. Evo, okončana potraga za cigenim vrelom. A što se može i piti? Samo se napad probati. Malo adnije pogledaj. Ali to je izvor gas. Ma deo piši. Piši u Google cigina vreo. Ja. Viš ti kako to ispod zemlje izlazi? I ide doli u Gacku. Da.